May because ndine Australian tour I think mid-March. So for me, maybe we can work with kana muri kuti show yenyu in a period of 3 weeks. Maybe mnema going to book a 5-star hotel and probably we'll do 15,000 per gig. Yeah, US dollars, 15 years. Yeah. Yeah, but at least I need my 5-star hotel. Can you hold on? Let me call you back. Let me call you back just now. How can I help you guys? Mama tiso pa ma 5-star ila. 5-star. Tangoza kutazi mahotela. Makadi mkoma Mbeu anditi. Yeah. Hayi nditokufarira isingaite mkoma. Munoimba Thanks, bro. I appreciate it. Uritonga makamedza kamusikana so rakanyatsotsetseka. Hauswa kufarisa here. Rakanaka ndototi pane ngenda kamedza kamusikana papina hii. Sanangure. Sorry. Oh, get straight to the point. What's up? How can I help you guys? Unoona mkoma ka. Takangonzwa kuone mafunga kuti Mbeu ari kugara kumaraina. Ndakati yinaro zvatonaka. Unoziva Mwari anongokuita coincident yekuti munongosangana so isi tinoimba. Tine album atoda kulonda musi wa 30 Sorry, come again. Tine album ratoda kulonda musi wa 30 February. Aiwa sorry avengi. Kunonzi kulauncha bro. Aiwa anombotamba neMachina. What are your names? Indoitwa Gringo kana kuti Kasiya Pfumbi kana ndiri pa stage kana kuti Gringo udini. Saka uyu anoitwa Mbudzi but kana tiri kuona naAmerica anenge achinzi got expense especially patoita ma toes. What kind of names are those, man? Got expense Mbudzi. Yeah, matoes ndaro. You say you're Gringo? Yeah, Gringo kana kuti Kasiya Pfumbi. Kana Kasiya Pfumbi. Pese patinoenda unoridza mkoma. Panotosara paita history. Mune ma videos here nyemba muchiperform or something? Togona kumboimba post imwe takaita na song yatakamboita na Bori Pato. Dolly Patton. Kote Doni makoma Dolly Patton ndio takaita na collab saka. Okay, I'll give you. Mudara ipo sponsor. Ndidzo. Dai mabvunza Tinomboziana nevanhu vese ka. Uye mudara ngoti ana utona dai atomira ipa papa. Okay, I'll give you just 1 minute. Just sing your song and then maybe if I like it, maybe I'll give you my contact. Nema phone pamuri pa. So toda kuimba. I sing first. Data ameno kana iri collab munoida collab. I usually charge my collaborations. I charge, but it depends. Kuti kana ndanakira ne art train because I'm signing a couple of artists this year and. All right. So just sing for me something that. Munoimbisa because the name nzeve yangu yendla mnangu rakafamba. Saka ndo. Munodaka question kangu gospel katakaita na Whitney Houston. Whitney Houston. Masamotara, you mean Whitney Houston? Yeah, Houston. Makamsangana naye ku Whitney Houston. Amatozi, mkoma toro matozi kutara chokwadi. Matozi ndo atoro. Let's not waste time. Just sing whatever. Anything. Anything. Okay. When you think about love, think about me. I can give you more. Darling, when you think about love, think about me. I can give you more. Darling, apa toisa kushona visit. Ayanga yapera.